Satang kat pras ngiting ladai kesngin penilai namta kane kalau kidro lara pibabok tang cispa tingka penyora ya ke olto katen brandu lana ke pisa lailak tingka kabar penyoru silak kepalasan pojar kapasau ar pojar kapasan pojar kajing sim menta kajong pi kelong kum kajing erap ane kajing snok tilang kajong pi namta ban penmifon ya ke Saint Mary's Higher Secondary School hapo Rangblang namta Golden Jubilee arjar arpsan hakaba on siplekai hakat Patrick namspo arpsan hakapor sau baje janmit hapo Saint Mary's Mini Stadium hapo Rangblang telada pitemu ban simenta lara pilong gibla lakloi banirap lemne ban yasnok tilang namta kane kam jong ketika school pila ban JP nang tasa screenshot sawas am ya kabe pila ban JP nagaliang ka channel kejonga ngan sasennya pi ya ketikan kata pila ban WhatsApp ban JP ha nomor phone kata prapralai new not saw line not riu kendai ba pila ban yo ya ketikan bat lada kanembar kejong pi kadai dan ka pom ya kane kalau kidro ya ka price pila ban sim lain on ipor hadu lai pusngi hadin kate kat pratering jong benabes po arja pesan kata on ipor lai pusngi kata hadu kat pratarik benai kat we arjar arpesan te lada pimla ban poi ha ketika sengiru nagaliang na lanen lag benta jong pi kibatit online pila ban page ha ke YouTube channel ondeng la penmi ya ke risol lanen nagaliang ginu penyai ru lada ketiket lanen numbar jong pi un pomi ketik lu gidro ken sa kontak ge pi ha ke nurkom ba pila ban sim ya ketika price tengit plesai kata lara pimsai ru nam ta kane kalau gidro pilaban pun suayanga kata prapralai nyonut saw lainot riu kundai bat kum juru ya gine gi lai teli gi nomor pun gi badai gi nomor pun jong nang penyaj jong ketika school kata Saint Mary's Higher Secondary School Rangblang gine gi lai teli gi nomor pun gi badai gi nong penyaj lane gi nomor pun jong gi nong penyaj jong kene kalau gidro lara pikwat hit online pila ban JP bej ha unin morfon kata prapralai nyonot saw lainot riu kundai le no kam gloi namar tangkat prasngi yok kelap kut kapor yok kadai ka bok konusip ke jongpi tang cis pa tingka penyora ya kali themai lane ka pisa lailak tingka